Gospodine, da li na ovom papiru stoji vaše ime i prezime? Da. Ja ću vam se obraćati sa gospodine R kako bi vaš identitet bio zaštićen. Vi ste Bosanac po nacionalnosti, Bošnjak. Da. I vi ste musliman po veroispovesti. Da. Mislim da ste bili pripadnik bosanske armije sve do juna ili jula 1993. godine, kada ste otišli iz armije i to zbog povrede. Da li je to tačno? To je tačno. Bez da kažete ime mesta kako biste zaštitili vlastiti identitet. Jula 1995. godine vi ste živeli u jednom mestu na opštini Srebrenica. Da li je to tačno? Da. Hteo bih da se vratite na 11. juli i to na vremenski period oko 5-6 sati popodne tog dana. Krenula je jednostavno, se formirala kao neka kolona. U stvari to su putevi uski, znalo se da ne mora ići širom, nego je to bilo u koloni i krenulo se preko tih šuma prema Tuzli. Pređimo sada na 19. juli 1995. godine. Recite sudiji gde ste se našli tog dana i sa koliko još drugih bosanskih muslimana muškaraca. Da, to je mjesto to što je obilježeno. To je Baljkovica, mjesto na karti, ovo je obilježeno tamnom ovom bojom, zaokruženo na ovom krugu, tačno tu sam se nalazio, sa još 10 muslimana. To je bio jedan vrlo tragičan dan. Našli smo se na mjestu kome je srpska vojska imala svoje prve rovove, ja mislim prve rovove na početku tog rata. I otale smo mogli da vidimo tu liniju srpsku gdje se nalazila na udaljenosti od 1 kilometar od nas na jednom brdu u jednoj šumi. Bilo je negde oko 12 sati, 12:30 kad smo i bili zarobljeni. I jednostavno smo bili izmoreni, gladni i tu smo sjeli da se odmorimo. Sjedili smo možda 15 minuta kad smo već okolo začuli te priče srpske, te vojske koji su vikali da se predamo. Nismo mogli i vidjeti jer smo bili u paprate, ako bi se podigli već bi bili otkriveni. Mislili smo da ćemo na neki način opet opstati. Međutim, najviše do pola sata od tog momenta njihovog dolaska je počela jaka pucnjava iznad naših glava. Trajala je negdje možda 10 minuta i tad su vikali da se predamo i jedan od mojih tih drugova je već ustao, podigao ruke. Tad je jedan po jedan i onda sam i ja na zadnje podigao ruke. Izlazili smo na taj puteljak, to je bilo svega 2-3 mjesta udaljeno. Ja sam bio zadnji među njima. Imao sam zelenu košulju. Kad sam izašao, bila su poredana po 2-3 vojnika srpska sa jedne i sa druge strane, kud smo mi prolazili tim puteljkom, izlazili na taj puteljak. Tako da smo bili malo udareni svi, međutim ja sam, pošto sam zadnji bio, imao zelenu košulju, bio sam najviše. To mogu da pokažem svima, ovdje ima već sad neki ožuljaka, a dolamo normalno i više. Bio sam uglavnom pretučen najviše. Izašli smo na taj puteljak, odveli su nas na 30 do 50 metara od tog mjesta i rekli su nam da legnemo pod trbuške onako glavom preslanjenom uza zemlju ispruženih ruku. Onda čuo sam kako jedan taj srpski vojnik govori kao sad će stari da stigne i on će da vidi šta će dalje. Stari nije bio daleko, možda po mom mišljenju jedno 50 do 100 metara i stigao je brzo. Sjeo je uz jedno drvo i odmah je zapitao gdje još ima te vojske. Jedan vojnik je nosio i RUP 12, koliko ja poznajem, to je radio stanica koja je stajala pored tog starog i taj vojnik je sjedio pored starog. I to je nas onako skupa sve gdje ima te vojske. Jedan od nas je govorio kako
ima na obližnjem mjestu, tačno gdje je ostalo ti oko 500 ljudi, tako da je stari odmah telefonirao da to urade. Prvo što je se desilo, to je bio jedan mali dečko, 15 godina, do 16 je imao. Njega je prvo pitao koliko je brigada brojala ljudi u Srebrenici. Normalno je da dečko nije znao i nije bio nikakvi pripadnik armije jer je bio skroz mlad, koliko ga ja poznajem. Rekao je da ima od 30 do 50 ljudi da broji brigada. Naredio je vojniku koji je stao iza njega, iza svih nas je stao po jedan srpski taj vojnik uperen automatskom puškom u leđa. Naredio mu da ga vodi. Odveo je tog maloga na desnu stranu od nas, kako smo ležali, na udaljenost od 4 pa do 6 metara. Tamo se čuo samo jedan pucanj. Nikakav glas, nisam čuo ništa. I vratio je se vojnik. Drugi na redu je bio isto jedan dečko koji je već bio invalid. On je ostao invalid od djetinjstva, nije imao 2 prsta na lijevoj ruci. Njega je pitao gdje je izgubio te prste. On mu je kazao kako je tačno da je to izgubio dok je još dijete bio pucajući iz neke lovačke puške, tako stare, da je pukla cijev i da mu je odbila te prste. I nije bio nikakav pripadnik armije, jer ja znam da nije bio. I njega je naredio da ga odvede. Taj vojnik koji je iza njega stojao, uperenom puškom, je rekao, ja ne bi sada. Mislim da je odbio komandantu naređenje. Komandant ga je pogledao i rekao je drugome da ga vodi. Tako je bilo, odveo ga na desnu stranu, 3 metra od nas. I tu je se čuo samo jedan pucanj. Treći koji je bio, to sam bio ja. Stari mi je rekao zašto puno pričam. Pitao me gdje ima vojske i kud se ona kreće. S obzirom da ja nisam to znao, ja sam mu odgovorio da ja ne znam gdje ima vojske i kuda se kreće. Ljudi ima i kreću se, ali ja u ovom momentu ne mogu reći gdje se nalaze. Odmah je naredio tom vojniku iza mene koji je stao da me vodi. Prilikom ustajanja osjećao sam se vrlo teško, tako da sam maltene jedva ustao, dugo se okretajući. On me je zapitao šta mi je bilo, zašto ne ustajem. Ja sam ga pogledao jer on me je lično i tukao najviše i znao je šta je u pitanju. Ipak nekako sam ustao, kad sam ustao vidio sam već ovoga drugoga koji je bio ustreljen, da je ležao na stranu i da je se vidjelo da je već mrtav po boji tog tijela. S obzirom da je teren bio neravan, da je bila jedna padina tu gdje su one sjedila mi ležale na tom puteljku, ja sam pošao prema tom drugu koji je već bio ustreljen i tako da sam smakao sa te ravnice malo ispod na tu padinu. Okrenuo sam glavu i pogledao tog vojnika kako povlači obarač već uperenom puškom, automatskom puškom u mene. To je bilo udaljenost mene i njega 1 metar. Kad on ispruži pušku, to je moglo da bude najviše do pola metra. Tako je ispalio metak koji me pogodio u rame, lijevo rame, gdje je zakačio, tako sam i pao. Čekao sam tu smrt, jednostavno sam čekao da izumrem, ali još sam se osjećao dobro i mislio sam da sam još vruć, da ću izumrijeti, ali možda nekad kasnije. Međutim, ostao sam živ. Bilo je teško izdržati. Jedan srpski vojnik sjedio je od mene, sjeo je nakon mog padanja na zemlju. Sjeo je na udaljenost od 2 metra od mene, 1,5 do 2, tako da sam mu mogao da vidim čizme doli jedan dio. Sjedio je, pušio i gledao mene. Nisam mogao disati javno, jer se moglo da primeti, da ponovite. Najgore je bilo što sam bio već iskrvavljen sav. Prilikom udaranja bilo mnogo krvi mi je na usta išlo, na nos, na uši. Tako da su mravi odmah napali na to
a morao sam držati otvorena usta radi disanja. I oni su već ulazili u mene, to je bilo naporno da se izdrži. Međutim, izdržao sam do kasno u noć. Prilikom ležanja na tom mjestu, iza mene je proveden još jedan, to sam mogao da osjetim, ne da vidim, ali osjetim jer pored mene je prolazio i vodio je ga vojnik. Udaljuje se na 3 do 4 metra od mene. Istom mjerom je platio jedan pucanj i pao je. Čuo sam kako krklja, kako izdiše. I dalje, ležajući tu, mogao sam da čujem još više tih pucnjeva, još više tih priča, kako je taj stari pokazivao na nas koji ležimo, vjerovatno zarobljavajući još nekih vojnika. Govorio je kako vidite kako leže vaše dolan po šumu. Tako je to završilo.